toi Tala Fou sa isilia whaapoponga o Tala Fou mai le sifofonga le lau mua mo le niwa e ngole aso. Na whaalia lango na mawhatia ma le lefie fia o mātua whai a onga, matamaiti a onga ia onga e lua i Hamiltone, ona o se fuafuanga e tapuni a ia onga e lua i le ai, peitai, o le atoi tatalai se isi a onga Fou, e whaonga ai lava ia whale a onga, ai suia le ingoa e wha ingoa ai. O ana na fina whātau no i nei le lau ngā tongi a le Melville Junior ma le Intermediate, ma o le aso muli fo i lea e tatalai nai lea onga, tanu mai le ono se fulu tausanga talu ona whaamae mai. O le kolisi o manga ko Tukutuku College, o le asu i ai ia whalea onga mo le tausanga Fou, pei ona lipotia le tio New Zealand i le tae au nei. I se whamatalanga le pulea onga Clive Hamill, o le lua fesifuluiva na amata whaata tuai il matanga luenga wa onga nisi o suinga e tā pena i ai lea onga, mai le imalilia whaatasi i se taunu unga le lei. Na iai se malilienga ale komiti whaafoe, ina ia mawhai ona tu whaatasia onga e lua peitai na maua atu le whai unga mai le matanga luenga wa onga e tapunia umaa onga e lua. O le popolenga i le pulea onga, ona ua toa tele whai a onga matanga tawhainga luenga, o le ato e tau sa ilia ngā luenga, ma o le ato e tau whaaulu fo i whanau i isi a onga. Sa iai se fisosoani sa tu ina atu e Chris Hipkins, i le taimi o avea ma ministawa onga, na ia folafola i e tu ina atu se fisosoani tupe, e toi fausia i se isi whalea onga, i le tu isi sifo o Hamiltone. Peitai, o le suinga o whainga malo, o le ai se popolenga, i le tau nuu o ia fuafuanga. O lo oiloilo ina le MedSafe tui pui o COVID-19, e iai isi wa ainga Fou i tui pui o le whaamai ua tu ina atu i le MedSafe mo whaamaoninga. Na talia ina le toi whaafouina o tui mo le Pfizer ma le Novavax mo le XBB 1.5 Omicron. E tele whaamaumaunga ua tu ina atu e kamupanienga o sia waila au mo tui pui i le MedSafe e au mai ai le whaatangana ma whaamaonia le saunga le mua tui mo tangata New Zealand. Ua talia isi talosanga ai o lo whaanga solo na toi ilo mo le saunga le mu. Ua iai se talosanga ua tuina atu e le whala putuputonga mo tangata longonoa, tuina atu i kamupani wa alele, ina ia whaupopo le sign language i ata whaailo mo le saunga le mu, lea e whaali lungo wa alele, po o lenga ngana lona tolu a New Zealand e whaapitoa mo tangata ngungu malongonoa, ua talosanga ina e le Deaf Action New Zealand, au nanga wa alele whaavao malo, ina ia suia tu la fono, ma whaau fia tu le whaonganga o le sign language, i ata o lo whaali i whainga malanga mo le puipuinga o le saunga le mu, i lungo whainga malanga i le ea. Na whaatala noa ilungo se ala ata Amerika le ali ilea sa tula ilu ma le whaamasinonga whaituma loa Wellington i lea songa fua. Ilo na ngā o ia lea o ni whaamaumaunga o COVID-19 mai le te whatuora o Barry Young 50 tausanga. Sa toi tatala i tua i lea wauli o lea songa fua e whaatali ai le isi wala awina o lona whaamasinonga. Na whaalia e Young i lunga o lana whaatala noanga ma le Infowars e tele taimina tamawhai ai e whesota i atu i le suipa le mia Wao wasama na ia Winston Peters ilona moomia ina o ia whaamaumaunga, peitai ele Italiane, na ngā o ia e Young ia whaamaumaunga, e whai aia na suesuenga i mafua anga o maliu, matangata na maua i whaamai o le COVID-19, na ia whaamanino, ele o ia o se tangata e te te atu i tuipui o le COVID, ai na o lona fia whaamauti noa o tala wheangai ma whaamaoni li poti. Na taua mi o tonuina se tasi o tina ina ua maua i suesuenga, se whaafitauli i le whainga o lana mata upu le whaamasinonga whaale ainga, na maua le whaamasinonga mawalunga, sa ngā lulu e whaavaalua le whaamasino na nafa malea mata upu, malo ia o le toolua momu o le tina, e tau mawhai ia ave e sea ia te tau o le tina mai i mea tō tino pei o fale, whaapele whinau ia tutongi atu le tina le lua se lau 50 afe tā la, mō tau whaale tu la fono, o le tina na nofo malona ainga i la lato whaatoanga i Gisborne, whaatasi ai ma le tele o la whaale whaatau. Peitai, ina ua walauina le whaamasinonga mua i le wā o ia malona toalua, ina ua tetea e iloilo ai mea whale ma aseta i le lua afe 15. Na manu mālolo na toalua i whale, ai nofo wa aia le tina i maasina e iwa, ma whaatonuina ia tutongi atu le lua se lau 50 afe tā la. O le tausanga talua ina whaato ato e mawhai o na talosanga i le tina mo se apili. O ana na whina whaalau ilo mai ai le whaai unga toi apili e whaamasinonga, e manu māloa i le tina ina ua whaaitu au le whaamasino i lona toalua, ona o le tau pulepulenga whai whaatasi malo ia.
O le asona nafi na whaiai se whanotanga a le Minister for o le matanga luenga leo Mark Mitchell ma le komisina o leo Andrew Costa na tuina atuai se pepa o whaamatalanga mai le Minister for ua whaautuina o whaamoemoenga ma matawhaioi mo le komisina o leo sa whaamamawhai le tele o tiu te tau ave e te tauona au sia e le komisina o Andrew Costa i lona tofinga na whaailoe Mitchell na whaaiwina i se iunga le leila la whanotanga ma Costa. Ma ua malie fo il komisina e na te talia le pepa o whaamatalanga na tuina atu e winga i ona tiu te tau ave i te tono al matanga luenga o leo sa whaamanino e Mitchell e te tau ia Costa o na iau si ta ia tuunga muli tai tu la fono ma pol kalame whaataatitia a le whainga māloso o whaatasi o le alangolangoina le māloan matanga luenga i fuafuanga fo ma tu la fono whaataatitia o le atoi whaatulanga le lei a wakeni mo le lumanai. Ua whaatoluina le numera o tangata New Zealand na mawai whaamaumaunga fōu, ua whaatau mea lo for kerisimasi, ua mai au na whaongaina po o second hand, mai lunga le trade me talu mai le lua fisfuluiva, whaailoa le trade me, o le tele o tangata i filifili e whaatau mea lofa ua toi whaonga, o na o whaafita au li tau tupe, ma le taungata o le soifuanga, peitai, o lo o alu fo i lunga ma le whaitau au whae o mea lofa la fuai, ma le whaongaina i a Sofia Fia, o le tolu kuata o tangata New Sila ua filifili e whaatau mau foatu mea alofa ua umau na whaonga ma o isi ua tautino e talia ma le loto whaafitai o pepa fifi mea alofa o tapes e whaonga e whaapipii ma fifi ai mea alofa le isi tupetele e whaalu e tangata pea o mai i taimi o whainga mea alofa. O Amerika na o atu i le tolu se lau ono se furuli maafe kilomita, le tele ma le umi o pepa fifi mea alofa e whaonga e tangata i le tausanga, ma o mia ai ta ainga tape e whaase furu miliona. E tusa ma le 5 se lau tone le mamafa o moli kerisimasi, e la foa i le la pisi i tausanga ta itasi, e valu se fulu ono miliona ta latu pe New Zealand, le taua o whae o mea alofa e le mo o mia, ma le fia i ai tangata, e la foa i la pisi i le tausanga. I taalonga, o le a le mawhaiona au ai le kapiteni o le au ni tipolo atama i tai le Silver Ferns, Amelia Ren Ekena Sio, i le taamilosanga mo le ipui ene lani le masina fou. E tolu lua tausanga o Ekena Sio, na talosanga e le mawhaiona taalo i le taamilosanga lea e amatalia ia Januari. E tala malaya ai ma le awa ene lani ma Australia, whapeala lato taalonga ma Uganda i lone tona, mai le asolua sifuru i le asolua fito Januari. E fito se fulu taalonga na tausinio ai Ekena Sio, ma sa kapiteni le Silver Ferns i le tausanga nei, ma ia avea le au ne tipolo a New Zealand i le taamilosanga mo le ipo le lalolangi, le ana whaia i Afrika i saute. O le whaai unga a Ekena Sio e le taalo ai i le taamilosanga o lumanai nei, se i whaisa na malolonga, ai le i amatalia le premiership a le ANZ i le tausanga fōu, lea e taalo ai mo le au a le Magic. Tala Fou ia mai le siufofonga o le laumua mo le nivaenga o le aso.